Znamo za moćno srpsko carstvo i cara Dušana. Ali da li je to moralo da se desi baš tada? Da li je Dušan jedini koji je to mogao da uradi? Ili je možda prilika postojala i ranije? E pa upravo to pitanje ćemo istražiti zajedno. Da bismo stvarno shvatili kako je došlo do carstva, ne možemo da gledamo samo Dušanovu vladavinu. To bi bilo kao da čitamo samo posljednje poglavlje knjige. Moramo da se vratimo na početak i pratimo kako se država gradila korak po korak generacijama. Jer carstvo nije nastalo preko noći. Naše putovanje počinje naravno sa dinastijom Nemanjića. Proći ćemo kroz vladavinu ovih ključnih figura, od Stefana Nemanje preko Prvovenčanog i Milutina, pa sve do Stefana Dečanskog. Svako od njih je dodao po jedan važan deo u mozaik budućeg carstva. I tako, krećemo od samog početka, od čoveka koji je sve započeo. Bez temelja koje je postavio Stefan Nemanja, čitava ova priča jednostavno ne bi bila moguća. Hajde da pogledamo mapu Balkana s kraja 12. veka. Vidi se da je to jedan prilično haotičan prostor. Upravo tu Nemanja pravi prvi gigantski korak. On uspeva da ujedini rasparčana srpska plemena u jednu jedinstvenu državu. Uvodi centralizovanu vlast, ali radi i nešto genijalno. Gradi mrežu manastira. A to nisu bile samo verske građevine, ne. To su bili pravi centri moći. Kulturni i politički stubovi koji su učvrstili njegov autoritet. Dobro, temelji su postavljeni, šta je sledeće? Sada na scenu stupa Nemanjin naslednik Stefan i on donosi nešto što je Srbiji očajnički bilo potrebno, međunarodni legitimitet. Ovo je apsolutno ključan trenutak. Zapamtimo ovu godinu. 1217. Ona zauvek menja status srpske države na mapi Evrope. Jer dobijanje krune nije bila samo stvar titule. Ne, bilo je to prvo zvanično međunarodno priznanje. Srbija je od tog trenutka postala ravnopravan igrač u složenoj političkoj igri na Balkanu. Dobila je svoje mesto za stolom. A onda se dešava dupli uspeh. Prvo, 1217. godine stiže politički legitimitet kroz kraljevsku krunu. I onda samo 2 godine kasnije dolazi i duhovni legitimitet. Osnivanjem Srpske arhijepiskopije država stiče i crkvenu nezavisnost od Vizantije. To je bio ogroman korak ka jačanju unutrašnje autonomije i samostalnosti. Idemo dalje. Na scenu stupa vladar koji je obeležio jednu eru, kralj Milutin. Njegova duga vladavina je bila sinonim za širenje granice i jačanje države iznutra. Milutinova strategija je bila, briljantna i sastojala se iz 3 dela. Prvo, vojni pohodi. Kao što se vidi na mapi, on značajno pomera granice Srbije na jug, osvajajući teritorije u današnjoj Makedoniji i Albaniji. Drugo, koristio je veštu diplomatiju, često kroz dinastičke brakove. I treće, sprovodio je unutrašnje reforme poput modernizacije vojske, što je dramatično ojačalo i vojnu moć i celu državnu strukturu. I tako se polako približavamo Dušanovom vremenu. Pre njega, vladavinu njegovog oca, Stefana Dečanskog, obeležio je jedan događaj koji je definitivno zacementirao Srbiju kao dominantnu silu u regionu. Godina je 1330. Mesto je Velbužd. Ovo je bila apsolutna prekretnica. Pobjeda nad Bugarima kod Velbužda je bila mnogo više od obične vojne pobjede. To je bio jasan signal svima. Bio je to dokaz političke zrelosti i vojne snage Srbije. Država je pokazala da može da parira najvećim regionalnim silama. Srbija više nije bila samo zemlja u usponu, već prava, ozbiljna sila. I evo nas kod glavnog pitanja. Dakle, država je ujedinjena, međunarodno priznata, proširena i vojno dominantna. Sve je spremno. Pa zašto je onda baš Dušan, a ne neko pre njega, povukao taj konačni potez i proglasio carstvo? Odgovor leži u tajmingu i međunarodnim okolnostima. Pogledajmo ovo poređenje. Pre Dušana, Vizantija, iako u opadanju, i dalje je bila prejaka. Proglasiti carstvo pored takve sile bilo bi izuzetno rizično. Ali, u Dušanovo vreme, situacija se drastično menja. Vizantiju razdire unutrašnji građanski rat, dok je Srbija na samom vrhuncu moći. Dušan je jednostavno prepoznao savršen trenutak, otvorena vrata koja njegovi prethodnici nisu imali. I tako, 1346. godine na Uskrs u Skoplju dolazi do tog istorijskog čina. Stefan Dušan je krunisan za cara Srba i Grka. Dakle, da sumiramo, odgovor na naše početno pitanje jeste da Dušanovo carstvo nije bilo samo čin njegove lične ambicije. Bila je to logična, skoro pa neizbežna kulminacija procesa koji je trajao skoro 2 veka. Svi njegovi prethodnici su gradili tu građevinu, a on je, kada su se kockice konačno poklopile, stavio krov na nju. Ali ovo nas ostavlja sa jednim posljednjim, možda i važnijim pitanjem. Carstvo je stvoreno u savršenom trenutku, to smo videli. Ali da li su njegovi temelji, izgrađeni tako brzo, bili dovoljno jaki da ono i potraje? To je već priča za neku sledeću analizu.